na početku drugog poluvremena. Utakmica Manchester City Arsenal. Saša Divković na kormilu. Evo da ispati ovaj napad prije svega. Opasno je udarac Bentnera. Pa onda Sanja. Ponovo Bentner do lopte. Konfuzno djeluje odbrana Arsenala u ovim trenucima. Udarac i prečka. Je smio materi. Svidio, care moj, šta moj radi. Silva. Dobro za Džeku. Džeko sada. Jaj, Džeke. Pa kako se čovjek nakon okreće sebi. Evo ponovo Džeko u posljedu lopte. Džeko imao je Jaju Ture, ali ipak Silva. Silva u 16. Silva. Opasno je. Silva na drugog uvideti. Ja, još 3 put krugi i onako ubaci. I kako je sada ispao. Evo Bentnera. Bentner ipak kart izlazi kao pobjednik, ali i dalje traje opasnost. Rozicki. Lepo uradio. Saša Divkoviću, kako vi ocjenjujete ovih do sada? Tvrdo, jako tvrdo. Igra se na svaki metar. Pa nisam zadovoljan bodom iz razloga što očigledno je da ja imam inicijativu terensku čitavo vrijeme. Ja sam taj koji diktira utakmicu. Šta će reći Šiško? Siguran sam da u ovu utakmicu ću ja i ostvariti pobjedu. Šta će reći Šiško sa zdravoj? Manchester City-a, gospodin Divković je sasvim sigurno u zabludi. Znači, to je njegovo sve što je htio da kaže. On nema pojma šta on znači, govori. Jer možete pogledati statistiku koja će pokazati takve utakmice da je Arsenal bio dosta bolji. Eto, to je to. Vratimo se utakmici. Jovetić u igri. U City-u, Jovetić i Aguero. 64 minut. Jaja Ture. Loša lopta. Sada Sanchez oslobađa se jednog igrača. I dobra lopta za Čamak. Čamak i 1-0 vodi Arsenal. Da. Samo tu pa. 1-0 vodi. Prva prilika i gol, care moj. Prva prilika, eto jes prva. Pa prva prilika i to vidi. Čitav utakmicu kompani kako se slanja. Svidio je malo. Hajde. Ajde, nećemo gledati 10 gole. Da vidimo kako će sada reagovati trener City-a, trener građana Saša Divković. Da li će krenuti nešto ofanzivnije? Arsenal vodi u gostima sa 1-0 i ima priliku sada da možda udvostruči prednost. Ipak Volkot se malo spetljao tu. Imali sa kontra na drugoj strani Edin Džeko kod lopte. Džeko, Jovetić, prolazi Jovetić lijepo. Jovetić dalje za Džeko. Zavaleta, tačan pas za Aguera. Aguero na drugu stranu Silva. Silva gubi loptu. Silva jevo te grov, nigdje nikog gore uzme loptu. Rozicki, ipak Nasnasić mu krade loptu. Kliš, odnosno Džeko sada. Džeko pa Jovetić. Jovetić na drugu stranu, dobra lopta za Aguera, ipak offside. Sam da je ovo nešto Džeko lopte, gdje igra. Poštovani gledalci, ja mislim da je sada već sve jasno. Definitivno, Šiško oskasije šampion. Da, vidite kako možda je prerano. Da, možda je prerano. Ima tako uvjerljiv rezultat da je to sasvim sigurno. Evo Čamak 2-0. Dvostruki strelac na današnjoj utakmici. Pa bukvalno care 2 trokuta, 2 gola u mene šta. Jeste da, čuli ste sada to. Jeste da. Nema ofsajda, Volkot je u naletu, Kliši je pored njega, Volkot ubača lopta, Šamak prilika da matira još jednom Harta i da postigne hat-trick, međutim propustio tu šansu Šamak. Aguero
Jovetić, evo, prilike može da uposli sada Aguera. Neće da daje, jebote, grom, 5 put sam pricnuo dok posla loptu. Kakva lopta, Ma daj, ba ovo nije. Šamaka. Ne. Šajan, promaša, iskusan. Šampion, čak i kad da 2 gola, to je hat-trick. To samo Šiša može. Silva napade Citya, Jovetić gore, sam Aguero. Aj, lopte, ti sebi crnogorsku. Ma neće ništa ljudi ovu utakmicu, nema Boga s njima išta odigrati. Silva, evo šanse, Silva. Ma šta ljudi, ne daj. Evo pogotka. Lopta je završila u golu, Džeko je strelac. 4 metra. Ipak offside. Pa vidio sam ja gore odmah da je digao zastavcu. Znam da nije gol. Zato i govorim šta ne daju tek ljep. Poraz za Citya. Prutiska. Oj, sad je realno 4-2 za mene, Bog. Saša Divkoviću, vaša ekipa je poražena. Šta ti kaže? 12, 7 u šutevima i... Ali idemo dalje. Sve. Idemo dalje. Ima ono kad kompjuter ne da pobijeti. Vidiš da se ovo što je nervira. Neđo Lučić vas gleda sigurno. Ovo mene nervira ono kad me čuje, znaš, kada je ovo.